If they can't force us legally to wear a mask, I'm not wearing a mask. No Green Pass, no vaccine. Din kienet lajta ta' diversi demostranti li l-ħadd wara nofsinhar inġabru quddiem il-Parlament biex jipprotestaw kontra ir-restrizzjonijiet li skont id-demostranti bihom il-gvern qed ikompli jimponi l-vaċċin fuqhom u fuq liedhom. Il-protesta kienet organizzata wara li l-gvern ħabbar li l-miżuri ġodda se jkunu introdotti mis-17 ta' Jannar. Minn dakinhar, persuni li mhumiex imlaqmin għal kontra l-pandemija mhux se jkunu jistgħu jidħlu f'bars, ristoranti, gyms, pools, ċinema u avvenimenti sportivi la darba ma jkunux ippreżentaw iċ-ċertifikat tal-vaċċin. Id-dimostranti saħqu wkoll li l-gvern ta' Roberta Bela qed jattakka id-drittijiet ta' kull individwu fil-poplu Malti meta jibgħat lill-pulizija jagħtu iċ-ċitazzjonijiet lil dawk li ma jilbsux il-maskra. Madankollu, id-dimostranti komplew jgħidu li ma organizzawx il-protesta għal-jom biss iżda għal kull persuna, inkluż il-pulizija, li ma jistawx jipprotestaw. Sadan it-tant fil-post diversi membri tal-korp preżenti ġibdu l-attenzjoni tad-dimostranti biex jilbsu il-maskra la darba kienu f'post pubbliku u ħarku lil min ma qobdiex id-direttivi tagħhom.